be omekina kilo diro duch mati faraman bakiloni wek lok kunyak nyege an Akello Stella Luwamoi Acii awachitin kong kudikoni akar wiyamo kalok ma atawoni pier teka wajo wek luak gian ko nge lubol kwi gian ko nge pien ka peki chako nge jimi mukene chon weko wan lubol kwi wabibero kamete kitimo bal nyo mwana luoni mistake ka oke kar me bolo kwi piano po wabedo kinyao mogo ma omier wanyao kinyang ki wano ko chon chiki ngat matie ki gin mano ngene tika warati ento ngatu mo biro me chako gonno tata wandon kar te romo ba Acholi miluongo oloro kwon ogwech no gago gwech peki lok ogwech kiluono oloro kwon ana awinyo ki Lewich dok bene kichwe chwiny kalo chu wibie mukene gendo chako bola ochon kilo wangi mukene bagen bedong tiga bolo wano chon di gene tiga miyo jemi mapiere tek tutwal mikonyo dano no bolgi kwi ma gen kati ni chalo gena ye wilo ki komgi tractor la bole tractors ma anene fara mapol kiti chwalo ne ni Honorable Sharon o donating Honorable Sharon Balmoi Hegulu o donating tractors o mekina wan wanero ki wanga bete gin ma government tika kelo ne mikonyo wano te dero lutela ku bin botwa kichwiny maleng kichwiny mitela ku wachi gamente o miyo gin makiti pegungole chalo gena wilo mikelo ne mikonyo dano kichente gi eno nino lutela ma raju wrong leaders eno lutela ma raju pingo pe biri waja tini gamente watiyo matek madami weko gamente o kelo tractor botu kany iwaki dano lokati mero gin mawaro uchwege ye dakwa dochi wani wafoyo chero kadwa pe ini bin bod luakti chaki wachi dano ni I donated keri bono no meaning mi donation ye dano pingeo in ke wani I donated no aki taji chen mo aki taji ena ye ikwanyo imiyo ikwanyi chene ki ya county chere wilo ki tractor ya kilo ki dano ento pili enini yin Madam Sharon Balmoi Honorable bumiere bit honorable ada kilogati antina kati o kinyi kangaleng pean po beru wang me achiel daga miyo duara iniku o borlo tela duju ni jimi ma government tika chwala ne ko ok bor dano o mier ko ok bor dano district ma pari duju mier ko oki food pa winyu contractor di mo ok bor wa kany pade kud pa winyu ko cher kwene kache tractors ok li wen yaga lutela tika lia no mono bal madit chamchana Honorable Sharon Balmoi wek la kuritimini kuberi mi bolo widano mi bolo wiluak in makgamo chende ni ma inigamo ki banki
machalo tichi me bedo honorable gam chini ni mor icham mod eno pe bin ka bolo ki dan chini ni me gamni itika ketone kom luak kun tractor unyoki jimu kerane tika a ki government kitana makichwaro ni no o a ki I government no ichwalo koro ni oryat makiti te adwala tika man gi looking bid ni show requisition then they have approved it chikelo pe ichak wat yani I donated beds yeah kitana eno ni ini icho requisitions ichwalo health department ki neno daga da ni dano me ya dola da kanga initi yere gimyar gina kiti Ministry of Health ka uchwalo wek kuchwal machalo no tichi me cho requisition me chwane wachi wane ati matek mada weka meda tin okelo kitanda botwa bier ki foka America mana man paying ole me chaka wayane I donated beds I donated tractors it is not you unless you don't know your role o nyoitika chamo chana the meda te timu gimone ni eto initi adok ina ye timu a very big confusion. Any lokane chair bot lotera duju. Ni karo tigo raume disapproving woon lutela ma obiru ki lok ngura. Gamete kero gino mane wunu ngare ne wuna yo timo. Ungare ne wuna yo timo. Wuna yo timo. Eto tractor enini ma wunti wayane you donated tractor. Tractor enini po aki jebani. Ubeni ni ano dwe rio midwe ma para rio ichia beach imwaka mukaroni. Gamente me Uganda handed over tractor ma don Gena ye piera rio wia biro. Kimani matiro makiluni walking tractors ni. Gena ye mia dek ki piera rio bichel. I district mekutunku malo kany. I district a dek ya mati sub regions. In the 3 sub regions of Acoli now ki West Nile. Bagin inone otime function more maki yubo ikabiru maki luoni na malere National Mechanized Referral Center in Wakisu district. Chi tractor eno maki donating a district ma mewani dujuni. Ma wano neno gamente ko a ye o donating o chwalo gamente o chwalo ko a district chi ngo madok weko in machalo honorable ibiro chi wani ina ye donating tractors enoni kun gini o a direct keyboard gamente pingo gino a keyboard gamente o mekina kilu mekina Gamente tie ka keto strategy plans ma mege. Mineno ne agriculture fu madaka kom cham umete level no mete la mal. Maka level ne ma mier kumere ma mal one is scaling up best practices for rural market development. Government Bochero initiating pilot projects on rural infrastructure and improvement. Government tika temike tute kiteke me promoting collective marketing. Gino mi kubiri waro nero chuk mapol ki gero. Miere chuk mapol ki gero ki yabo. Wek chuk kubiri mapol me chato cham. Gamene betika tutu batek.
me training farmers group and Farah. Wuru winyili wen kera government to take me training farmers. Kadong government of training jo ekini o wen government ko beron ti chwalongo tractors i district o wen me Uganda. Edo ka government o chwalo tractors kiteruni wun lo tera po chak ngole ne wuna you donating. Mero wuna ma Acii a dek madong be konyepe manyurni wunu cham chana no eruni no pila tera mabe no. No pila tera mabe. Now uwinya mabe la kany. Tractors le eno madong kikeri district lo wenye makoni en honorable money koni bi wine ena you donating. Ira ipe donating. Tractor le enine district leaders Kachel ki district technical officers across the regions. Geno mogodok guyeni farmers umiergen guayaring tractors erune irate misiling alipiera boro pa eka chiel alipiera boro bero rate me hiring tractor kidongi district and tractor en magamete do okelone okelwa district omier wandong wano fu inu la fu money mai tiki poruni ni icheri district kuja ipenyo tractor ke tiki ker me chulo alipiera boro pa eka kos mo kane koni biro ni I will mo nyo kos mo kane koni biro ni imi allowance kinga to man en makoni ka dok ni ngo ngati mero cham ngato man makoni biro ka fu poruni mero cham ka winye alipiera dek mero no be kai wilo mo mero no be makos eroni kai nero mo morgere twero twali wa kina ali mia chiel ki piera rio nyo ali mia chiel ki piera bit kenyo ka kenyo no don pe carro umier do be ali mia chiel piera rio nyo piera de irete eroni lubu kanga bene poruti ye lubu wil track mo ma iri bi cerka kerone mo kenyo mero kin ma ngene ati why district level ma gen nge ati ni rate mi pango tractor ni kiteno ni chi ana logo ma tek chalo ki chwin pien jomo kanati platform again for wording me jeme rola taya me yelo widano lok ngura wek dong ngene ora da bole ni dong be to twal o wili wa tractor ti wano kin gang ba no wan pon yang ba be gere wa cha ora da bole be mada wa bolo yer kui wa dwa ko yer kui kunu poti mo gino ma ye ma twala wan be po merne ora da bol gu kwan kiana ki jeba gi mi cha ko keto ne komwa pe eroni pe be development maki miro ne ki miro teach ki miro teach la dir lo wayane lu MPs magian no chero gi nyuru gunyu teach ne ki tim kiti enene ki fu kiti ene ero pene me mio chente mi chere Williel mio chente mi chere kamone mio chente mo gen la dir lo waje cha bieto karone ne ero ne doza cannot bring development. Only pay development ma enemy roni. Development ma enemy roni. Ena ye funyu dano kit ma miere kiti kere tit mekelo development. Mekelo limiting dano. Mekelo titi me ki funyu kit me ti me nyayo limiti ena pende me mio ne no function money chere mio I will jema ta chare churia gi gomsi gi erne pe be man gen la dilo bo wa cha beto karone mor mero kidong kono ne chero wa ko lubi ngongor mor gen wa ma yana wa ti cha beto kar ka jo bera lupo loka ma bera ka loka function money kenyo UBC afo wono winya kera loko kidwan ma tere Duano tera beru kito. Lutera mukane loko ki gero matek.
wek dan ku niang maber o mekina kilo mekina wa yebu wangwa pe wa yilu tera ma wa chwar wona nyimmi gubet ka balo wiwa ki chente matino kuno gien mati ma miete mati ma mier ku cher mala ti at national level gen pitwero timone erne pekiluoni don logo awaje daga no ni wan mero don logo mela binaka don logo mi yupu guru babe don logo mi fonyo dano tich kita mier ki ti kere we ko mede ki kilo lime ching dano don logo ma dok ngech mi fonyo dano ikwo mabe mi niao mi kelo kuch ki yom twin ikin luak la kuri don logo eno na yi waro mero kache watiki geno wa raj mo diwa chalo to matiga timo tutwale do MPs mer ku nen ma gulok ye ma tek wek nek ku bet pere ya chuli ena kuri eno na yi waro mero do MP ku tutte ma tek bilok peki lingo luoro ko itima tata pien in jomatika neke igamo chente gi pera mo lok wigi ni gena gi titimo gena rach pera mo lok we parliament pien in be ni luerti ye gena kitimo ne in be igamo ko iro e jebani pedi ramo lok ye meno lo leaders ikune wen lo leaders ma wanu miero beru ki wang ma bit mingi o botian gi doke parliament pere in fact ya chuli loki second term tatam pere ni kwanyo manu neno kene ti jomo kene ma gobi doko ba ma neno be kene ni gen twero dok pian go beru ka kelo don lobo me ada go beru ka lok pi wa wana chuli me da guber ka lok kita miera a chuli ki tel kere tela maluko ke te kwaro gen po ber ka lok kono ki yuej kono ki lumu yueji doggi jomo kane loko ki lumu yueji doggi jo kane loko ki rai doggi jo kane loko ki libire doggi ti jomo kane ma ki loko ki lieri doggi kanu manaka yang futpo wi la kori lokeno ni miera ma biduga a wachu jo ma loko ki lieri doggi no jo bernini jo ma loko ki libira kono no jo bernini o yuej ra kono abiduga ka loko ne piano para loko mete ko ber pianda loko ma pol ro ba mere ki gwako wan duju ro ba mere ki loko chori lokka ma loko no miero ok Sharon ko wek miu te kar mer ko wa donating beds kun waro nge ni wa ki malo beds ani donating man da ka donating tractor kun wa internet everywhere nen gina ngoma government timo ci ene no ngo tela charo tela nguna tela dur tela corruption